On 3, 2, 1, go. Allah. Mashaka mamkati na ntoka hambana vito mina mandlele gere Gingirikani ka mashava na mamkela swinene ka nkanelo Gingirikani namuntlha tshime kahle na Chavi the CMC hi le the Rest Lodge hi le the West Lodge yeah mi vamkele ka kanelo wa Gingirikani mina ni mamkela the Rest Lodge khansa na karhi lo mi lava ku nyika wona yes spray the perfume I'm not sure if ta fika la no ya mina va yitwa ni stiku ya n'wina hi le njhani fendlele kumbe ya mina yo twa n'wina okay na lava nga behind camera va yitwa yeah so Chavi wena mani kahle munhu njhani Chavi mina amkela Chabalala vito ra mina stage name i CMC CMC mi nga hlamala ku swileswa Chavi ka ha ri swona Chavi Chabalala Chavi Chabalala CMC yes Chavi ri sungula ka Mafenya Brothers CMC ri sungule hi 2013 yes aka ti comedy shows ta mina start comedy show mi nga mi ri na DVD yin'we ya mina ya ni na yona so nice start comedy show kusukela hi 2013 yes lembe leri hi nga ka rona ni ta va kha start comedy show ya 6 so my stage name is CMC so CMC kahle is your brand name wena i Wesh yes. as a solo artist right exactly now. Nice one so maka ya Mafenya kahle isukele se kwini rini maka ya Mafenya isukele se avuhlangeni loko ni dyondza ku vulavula hi leswi an tsandzeka ku vulavula swilo kahle se va hleka so mina ni swi teka ku no hlekisa ni vulavula swona ndiya kasi hayi va ni hleka ku vanhu vuli swona se ni ku atswa vuton'wini namba ni teka tirhi wo vulavula swo ka swi nga ri swona ku vanhu va ta hleka ene swi nambe swi sungulisa sweswo ni va na ti-group to hambanahambana ri high school ni le ka ti-Sunday school ni n'wana wa Xikwembu ni le ka ti-Sunday school ni performa swa ti-comedy ku fikela laha hi nga hlangana na Mackenzie so maka endla Mafenya Brothers la un'wana na un'wana a nga sungula ku ni tlhogomela but beside that a ni tirha mintirho yo fambisa ti-party kwala tikweni and na sweswo wa ri ku swi endle swa ku fambisa ti-party na minkosi na swo tala ncato loko fambisa mina ne yeah vanhu va kona a va vi na problem a ku hele mugayi loko wo hela va boheka ku xava kun'wana van'wana va tonga ri votlhe va swi endla futhi next week so ngopfungopfu Mkosi ni khensa Xikwembu xa kha xa ni pfuna ka Mkosi vanhu va le ku famba okay no mara ni vula ku loko vanhu va tshuka va famba loko vanhu va tshuka va famba na ntirho wa mina slogan xa business ya mina laughter is the best medicine se akusini kona ku laveka ku mina hi mhaka vanhu lava va ni kota ku chavelela mfundhisi va roxe ngesikuti so ni byela mhaka Mafenya Brothers yi sungurini ive na Soli Makamu ni and swa ha ri ku continue swilo leswiya ya Mafenya Brothers ya ha ri ku yeni mahlweni unfortunately mina na ha ri kona ana ha ri kona mara moya wa kahle a ni munhu a kula nkarhi wun'wana va ku tshunxa na le kaya wa huma xitandi le kaya wa huma xitandi na xinkowani xa wena kahle ni na xikwani xa mina ni na xikwani xa mina so swi famba njhani kwale mutini lwa CMC swi famba kahle a ni tshukanginyana ka nkarhi lowu mi nga tiva hi wona loko na ha ri ka Mafenya Brothers ni tshukenyana ya swa famba kahle na khwirinyana nga xikona hayi maybe maka gym khwiri ringeti ku ni yi tindhawu to tala se ni sweswa CMC ni yini a Rhodes University ni yini Wits ni yini Vaal ni yini a TEF ni yini a Bush ni mhlaya ku ri leswa CMC swa CMC swi ku sena le Rhodes a nghena Rhodes okay anyway mara vanhu va le Rhodes va tlharihini ko va ku mu hlokola ka kanelo Gingirikani ku hatlisa ni khomele okay no na Chavi the CMC loko mi ngeza mi subscribe hi kombela mi endla tano mi ku kanelo Gingirikani mi ku mandla Gingirikani ta huma mi ku tli subscribe mi ku tli the clock lakho loko endla minongonoko ya hina mi nga titimeli masele ndzhaku Chavi ka subscribe wa yini Chavi kombe uyibayana kahle Chavi I vutse question ya kahle la because vanhu va tala va ku munhu I le ku subscribeni va tunga loko a kha vona video I le ku subscribeni kasi ku vona video you are viewing mara to subscribe you click that red button leyi nga tsara ku subscribe you just click it a ku na form la and a swi hakerisiwi nchumu mpfuni na mina advice u pfula YouTube channel mara ni swi tivi loko munhu a subscribe ba u fa andla yini na yona na mina Chavi CMC in fact
the social media platform ta mina hinkwato I Chavi CMC. Okay. So from kahle swa wena swa Chavi the CMC. Ni ku vona ke busy mo ka Facebook masiku lama I ncini leswi swi humelaka la? Ka Facebook mina ni hlamula leswi ni vutisaka swona. Yi ri what's on your mind. Se ni hlamula. Minkarhi hinkwayo loko ni nghena hlamula leswi a ni na mona a ni nge politic Facebook. Loko ni vutisa something ni wo swona. Mi u tshama mi vona yini xin'wana mara? No, ni vone ti-video tona ti kha trend ta live broadcast and vanhu vo tala va ti languta swinene wa yi kuma 500 views kwala live. So what is that thing about kahle kahle? The live video ni ringesa ku tsundzuxa vanhu ku ni kona ku na lava a ni ndla ti-show van'wani va tsandzeka ku xava mathikithi ni ya a tiphateni le mujatweni van'wani va nga rambiwangi se la at least data a yi thikithi ra wehe yo vo show ya mahala ya ni ringesa ku slogan lexa xa laughter is the best medicine va tshikiwini vanhu laha ka Facebook se loko kha endla leswiya munhu wa rivala hi Tomasi wa rivala hi Gezani na hi Mavis na hi Mavis. So I go ringesa ku rivata vanhu emabibi yambirhi makumu va nambi va huma ka swona. A wu ri ka Mala FM, so wa ha ri kona la wa ri involved? Ya ni ve ka Mala FM hi hina vo Mavulandlela hi ta ona ro malembe man'wana hi 2013 ku fikela hi 2016 hi 21 ta April ya hi loko ni gini an nghene hi 14 ta April moyeni loko xitichi xi nghena. Hallo. So mara a na ha ri kona ka Mala FM sweswi ni ve ni kuma slot aka MLFM mo hi ku SABC MLFM hi ta chaviseta vanhu aka SABC famba tindhawu MLFM aka Gingirikani leyi aka radio ya a ni ri na Khensani Nyangu sesi Khensani va nga ta hi ba loko hi twa so kusuka kona ni va ka Afrika wa vulavula na Bot Sydney Baloyi kusuka kona. So intirheni laha ka sweswi ka Afrika wa vulavula what's your role there? I ku commenta aka the current affairs ni nyika my view in a humorous point of view. Se ku na vona van'wana politiki va swi vona ku lana endle xihoxo hi ku xin'wana lexi comedy interaction very comedy it's a way of correcting things in a funny way. Yeah, so we enter as in you are speaking on air as well. Yeah, live on air. Yeah. So kahle handle ka sweswo vanhu va nga langutela yini ka CMC as an artist? Aka CMC e vulavule ni ti annual show ta mina ne. Ku na nkarhi ni an plan ku ndla comedy tour yo famba na ti university. Ku ve ku nghenelela strike malembe makulu swi nga pass. Yeah. So swa ha ri planning sweswo. Ka ha ri na comedy show 2018 leyi ku na comedy show ikulukumba swinene leyi nga kona hi the 30th ta December. Besides that ndhawu hi le New Era ka Malamulele. Okay. Ku ta xavisiwa na mathikithi na right yo mavula ku ta va R100 ra mani na mani ku ta va R200 ra van'wina the very ideal important people. Va ri ti VIP lava va swi tivaka mara a ni tshembi ku ni wela kona. Yeah, besides that ku ta va na show leyi ku nga ta va yi ri ya mina na ntwanano wa ka Maraji ti 27 ta December. Vuxokoxoko byo tala loko ku ri kani va ni followa ka Facebook Chavi CMC or va followa ntwanano wa ka Maraji even Gingirikani va ta byi kuma ku ri hi le kwini thikithi ra kona ri kumeka njhani hi mali muni. Swi vula ku leswi ni nga tshama na vona already se mina ni ri kumini so boha ni na mali no ni ri ku mahala na ri xava. Yeah. So handle ka swa mafenya na ku va entertainer vanhu ku va i va involved ka swilo swa entertainment vele i ncini leswi vona yi nga busy swona as an individual kahle kahle? Ku khongela loko ni nga ri ku tirheni swa mafenya ni le ku khongeleni mara lexi nga humelela ni la ku registereni kahle mi lava ku va mfundhisi ni register course ya communication science. Ya ku ndlela ku na loko un'wana loko i register must go to mi vulavula hi Bible study hayi khona leswi ni lo vitaniwa kunene ni tlangile swo dyondza ni hlamule call ya Xikwembu hi swin'wana mi ndla kahle loko mi swi vutisa ni n'wana wa Xikwembu loyi and swi ve challenge ka mina ku va ni ri brother loko ni sungula ntirho wa comedy ku ka comedy nkarhi wun'wana u fa u va na marihari se malembe lama nga hundza
ni ve uptight ngopfu ka ti-performance ta mina a ni tsakangi hi tona mara lembe leri that's why ni decide leswi mi nga vutisa swa ka Facebook wo na practice ku tshama ni ri fani hi ku tsalatsala na mahariari ku ni lela ku loko siku leriya ri fika ra comedy show vanhu va ri na impression yo loyi u na mahariari minkarhi leyi n'wana va vo brother yi nga ku jamukeni se swi nga endli kahle so loko kha u endla ti-comedy shows ta wehe kahle wa tsala hansi ti-jokes letiwa kumbexani wo swi hleketa swi ta nghondweni ivi swi vula immediate same time a ni tsali hansi u tsala phepheni ni tsala bukwini ni vulavula leswi ni va ku kha ni swi vona hi vutomi se leswi ni swi vonaka hi vutomi a swi bohi ku ni swi tsala hansi hinkwaswo okay ni ngo no tsala swin'wana leswi ni vona ku leswi ni nga swi rivala ene ku na vakulukumba yin'wana yi nga wa hi bayisikiri se yi byela ku mi nga chavi ku hlekahlekani leswi ni nga swi rivala then swo ni ta swi tsala hansi ivi ni ya swi xerhela lava va nga tata ka comedy show ku ni hlangani na leswi na leswi. You know, I feel like this interview should have been live broadcasted on Facebook on your channel. Next time I think it should be that. Yeah. So mina ni tsaka ku va enjoyini ka nkarhi wa Gingirikani ni vona dam series ni nkarhi wa hi vondroka ni va kota ku vulavula Xitsonga mi hakelisa mali muni ti-advert laha ka channel mina na wena hi nga vulavula xihundleni no i ni la ku vulavula hi ku ni la ku ti-advertiser a ni seteka a ni seteka loko ku ri na sesi loyi a nga hey andla munhu wo biha mina loyi u va ku hi ku wa tirha u tshova tihunyi se ni teka munhu wo biha ni tekela ku wa tirha hayi ni na switofu ni lava ntombi ya kahle leyi yi ni wela ku na loko yi nge se famba se loko ri na sesi laha nga interested Facebook va ta inbox number it's like what Misa Lowa is single and is available and available I'm available so chavini kesa ngoku wa enjoy na musaka nkadala Gingirikani ni kombela hosi ka Texa channel loko ndzeli khoma ku ra vona swi la ku eka Texa I welcome so mara ngeze famba i nga va byela yini vanhu va seketeri va wena le handle na va seketeri va nkanelo wa Gingirikani vaseketeri va nkanelo wa Gingirikani la ku va hlohlotela ku a va tivisi na van'wana hi channel leyi a va let us make this channel a trend vaseketeri va CMC ni la ku vula vana va mhani ku van'wani va fanekele va swi tiva ku hina as the comedian na leswi va ngo creative license ku na van'wani va ofendeka loko yi joka hi vona and comedian yi fanele yi joka hi vona vanhu so ni la ku ta ku mina ku ya mahlweni a va ni seketeli a va hi seketeli hi ri ti-comedian ta ku hambanahambana na ku tihlayisa a va tihlayisa and I just hope ku ri siku rin'wana hi nga pfuki na hina hi veka ti-script ta wena ta ti-jokes mi ngeni mi letini and a ni tsalangi hi penisele problem a ni ta ku ni ta rhaba no vakela ni khensa ngopfu ka mina mi joyine namuntlha a hi tshami kahle na Chavi the CMC khamera kaya hina i nga ri na ti-problem a vulavuli hi mutwa okay va ka hina ni khensa swona ku mi namuntlha mi joyine ka nkanelo wa Gingirikani mina le Gingirikani wa ka Masapa n'wina mi tekini yi va yana wena va ka hina ni khensa dude it's you okay Maraj, what we doing? Va ka hina va khesi ngopfu ku va mi ve na hina namuntlha mara a ni endlangi joke ne a ni endlangi joke ma bill joke leyi ku na xikhalabyanyi na xikhegudyani lava va ri na mukhalabya va ri na 90 years mukhegula va ri na 85 years a va rhandzana va ri sati na nuna siku rin'wana loko va tshameleni va ve va hleketa ku mara katanga loko ri vantshwa a hi tiphina hi hamba hi ya tiphakeni hi ya kwalomu ya ti-swimming pool ya khida masiku lama swa ha fani na khale ivi va pulana ku mundzuku a hi pfuki hi ndla pfuxelelo wa rirhandzu ra hina hi tlhelela kwale phakeni a va gangisani kona hi tlhelela kwale hi nga gangisana kona hi vona ku swi nga ha pfumela na hi ta hlangana hi 4:30 xikhalabyanyi a sa xi fiki khale ma swi ta ku rhanga hina va fuwethu hi fika xikhalabyanyi sa xi fiki khale le phakeni swo hlamala mukhegula a nga fiki 5 o'clock mukhegula a nga fiki 5:30 mukhegula a nga fiki loko ku vo 6 nkarhi wo fana na lowu swi ku nona a tlhelela kaya mina loko xi fika xi kuma mukhegula lo tshama xi fika ku xi ku ka swona hi nga twanana nko hi ta hlangana hi 4:30 xikhegudyani xi ku wa ta mani a va ni rhumini wena i pfuxelelo wa kahle a ku pa ku bambiwa loko a va ka hina ni khensa swinene ku va Chavi a joyine namuntlha ni khensa swinene ku vona n'wina mi hi langutile ka nkanelo wa Gingirikani ni ngondle ra ntano mina ni kule gere eka stores ni nganiwe ku tshwelekile nyora thirsty ntotora salute eka stores mi nga titimeli
Nice one.